What the fuck je to? Ne fakat, koji je ovo kurac? Bok ljudi, dobrodošli u Armored Warfare, eto, Mato ovdje. I već nakon dugo vremena ovu igru nisam igral, koja je, by the way, po meni, jako dobra igra. I sad sam se sjetil nakon ne znam koliko zapravo da ta igra postoji i updateal sam je na zadnju verziju i gledam koji je ovo kurac. Znači, ako mi idemo u prodavače, vidimo ovdje da jebem ti muziku u igri. Much better. Ako idemo ovdje na zapravo kinesko Zhangfeng drvo, vidimo da se otvorila nova kategorija. Mislim da su ovo Infantry Fighting Vehicles, AFV-ovi. Nova kategorija. Te nova vozila, tipa nešto što i ima HV, ako se ne varam. Nije bitno, ne veze. Uglavnom, idemo mi lagano vidjeti šta je to, zašto je to. What the fuck? Interesantno. Znači samo AT Game Launcher. Zadnji put kad sam zapravo igral ovu igru i kad sam ušao u igru, ne, imao sam opciju da mogu jednostavno sve cancelirati i resetirati, ali da mi experience i novci ostanu. Eto, tako. Ja sam zapravo sve resetiral taj zadnji puta i odključio sam si kompletno te drvo. Gdje su znači T72, T70B3, T90, T90A, T90MS, ova ljepotica, divna, prekrasna. I na kraju znači T14 armata. Da, čak sam si bil složio tu malog dedeka mrazika. Ali imamo mi vidjeti kaj imamo tu s tim prokletim Kinezom. Fakat ne znam kaj je to sranje. Vidra. To me nekak poljsko, češko vuče. Ja, jedno od toga vjerojatno bude. Moramo staviti repair kit, stavit ćemo fire extinguisher, stavit ćemo first aid kit. Za PvE, camo model za PvE. Stavit ćemo low tier field maintenance. Može. Od retrofita mu možemo staviti jedna milja za to smeće. Dobro. Acceleration and engine durability može. I vision range može. Ok. Idemo mi onda odraditi, naravno na easy jer je ovo najniži mogući tier. Čak ima neke igrače, ja sam očekivao da je ta igra čak već propala. Ali uglavnom da, Armored Warfare. Tu igru sam započeo igrati još dok je bila u beta testiranju i po meni ovo je fakat vrhunska igra i jako dobar odgovor na World of Tanks, baš iz najvećeg razloga jer eto moderni tankovi se unutra koriste, znači od hladnog rata nadalje, 1950 nadalje. Da, kaj još, malo previše meljem. Igra radi dobro, nije na ultra postavkama, na Unreal Engine 4 ja mislim da je izvedena. Ne, na CryEngineu, da, na CryEngineu je izvedena. Kaj mi se jako dopada, znači vrhunska grafika. I brzo sound. Vjerojatno bude ovak dobro. Tab. Znači, ovo je naše vozilo s pomoćnim kotačima. Dok se užge, dok se eksplodira. Dobro, čak zvuk paljenja ima.
Ok, znači ja imam taj prokleti ATGM launcher. ATGM launcher. Sviđa mi se ovo vozilo. Sviđa mi se jako to vozilo. Da, jedan od noviteta je zapravo taj da... Jedan od noviteta je taj da konačno se ne moram derati u prokleti mikrofon. Koliko sam čital, više ne mora vozilo koje ima protutenkovske prateće rakete, protutenkovske navođene rakete, ja se ispričavam. Ne mora više stajati na mjestu kod ispaljivanja, neko je... Kak? What the fuck? Ajde, reloadaj to. Tak je već bolje. Nego, znači i u pokretu se može gađat kaj najjača fora, ali onda se neprecizan, ne? No penetration. To nisu ATGM-ovi, koji sam ja idiot. To su hit granate. Zake hit granate u... Ups, neko je prdnuo unutra. Ja se ispričavam. Da, zakaj... sorry, minimapu sam gledal, sorry. Fulal sam. Zakaj hit granate ispucam iz proklete cijevi? Meni je to izgledalo kao lancer navodećih raketa. Nema veze, osramotio se jesam, ali sviđa mi se to čudo. Lijepi damage. Samo mi nije jasno zakaj... Nemojte kepat. Nemojte kepat, idemo rađe poklati sve, više experience budu svi dobili. Samo to, stvarno. Stvarno. Dobro zvuk motora. Bilo bi bolje da ja gledam kam vozim, a ne okolo. Ajde, spavnaj se neko. Nije fair. Nije fair. Not fucking fair. Ajde daj smeće jedno, pokreni se. Susjedov traktor dela brže i bolje. Ajde daj mi. To te ja pitam. Moguće reći da to čudo ima jako lijepi damage. I s tim nekim buffovima je čistom u redu. Ok, mislio smo prošli. To znači da bi moglo dobiti sad neke experience-iće i kupiti jače, pa idemo probati još jedno. Ali to drugo smo probali sa IS-7. Dobio sam ga besplatno. Ne znam zakaj sam ga uopće besplatno dobio. Ali IS-7 je inače meni jedan od najljepših post-World War tankova. Pa budemo onda na kraju vidjeli da li to čemu služi. Naravno moram gore neke retrofite staviti i tako to, ali... Vidjet ćemo. Viktori, dobro, skužio sam, pobjedio sam. Dobra pečena krilca. Baš je fino bilo. I tako je to mene natrag u Armored Warfare. 15.000 kredita može, idemo u garažu. Advance. Čak se sjećam još dosta stvari. Upgrade. To ovo modeli gori. Koliko nam 1900 još imam može. Taman za ovo. I onda nemam za kurčeve granate. Reload speed za 10%. Accuracy za 10, možeš, ok, nema problema. IS-7, dakle, tu je ta ljepotica, koja je, by the way, velika ko Armata ili T-90. Gdje je Armata? Čekaj, Armata, tu si Armata. Armata je poprilično veliki tank i... Sad kad na usporedbu stavljam IS-7, boga mi je iste veličine. Kaj mogu uopće upgradeati to gore? Naravno da ništa, zato jer je poklon premium tank. Da, to je najjače kaj ima. Idemo mi to ovako riješiti, best available, obavezno. Ja dođem za sekundu samo da ja njega bolje seksi napravim.
Zdravo i dobrodošli natrag, eto, moj IS-7 je bolje seksi mašina nego šta je bio, znači, opet Deda Mrazek, Atom, PvE, može, i idemo na medium, može. Ok, mogu reći da je stvar seksi, stvarno, po izgledu, po dizajnu jako dobro napravljene. I za to vrijeme dok se ovo čudo meni joina, ja još provjeri da su kaj novoga dodali. Tu je sve po starome, sve po starome. Artiljerije su samo isključivo za PvE. Kaj imamo tu? Merkava 2D. Kako to izgleda? Za kaj više neram previewati, ali izgleda vrlo seksi. U World of Tanksu IS-7 je bil savršen za side scrapanje. Baš me zanima da li bude i tu savršen. Podaci o vozilu. Nothing smart. Oh, joining a mission. Odlično! Evo te kaj mi se spi. My back. Opa. 37. Let's make it World War II again. Da vidimo na kaj bo to ličilo. Da li bude mi tu failal. Ker imam neki dobar predosjećaj da bi mogao failati, onako pošteno. Prošli meč je dobro izišao. Morati boji ovaj, makar imamo OF-40 main battle tank, LAV 300 tank destroyer. LAV 300 je dobra stvar. DDRR. To je neka parodija na Rame ili? Kujište, Rami, DDR, nema veze. Seksi. Čuj tu muziku, No i sad. Zvuči kod Drake. Kam da idem? Mislim. 11 sekundi za fucking top. Why? Daj napravi neke damage da vidimo kaj moraš. Zašto mi slika blinka? Imam velikih problema sa lighting efektima. Nisam ga stepel. Ovo sad sam ga pogodil. Znači ja bi doslovno trebao prednji dio tenka uvijek kazati prema tim malim čudima sa ATGM-ovima, jer ti ATGM-ovi su banana čista kaj se tiče. Kad si ga skinul, jebem ti. Mrtav. Ali je lepi tank, sam kaj sporio, 3 pizde materine, sam ja njemu... da, ja njemu nisam retrofite stavil, znači ultra warp speed... Kaj me još treba pojačati? Glovo, kakvih problema imam sa... lightingom. Fakat imam velikih problema sa lightingom. To bi trebalo malo posložiti v postavkama, ali tu je Sheridan. Jebi si, majku. On je trebao biti moj. Shit, taj posao, 82. Taj tank nema fucking gun depression. A nije ni bog zna kak precizan jebate. Konačno. Ajde, daj reloada to. Tip se zabije v mene i izgubi helte, ono. Svaka čast, podsjeća me na jako na World of Tanks. Ja sam ostao bez drivera, čekaj, po meni treba to i treba mi to. I neko od mene od nekud gađa, ja ne znam od kud i to nije dobro. Mogu? Please? Let me kill. Ne, me kill. You no kill. Fuck you. Jebate kaj se spori. Vleće se ko prokleta Mila Gera.
Što je lighting... Shading problemi. Interesantno. Vratno ovo nekako probali riješiti sa nekim shading podešavanjima. Ja idem tamo secondary objective ispuniti, ako ne poginem pri tome. Znači, shading prema tam je odličan, a shading prema sin je malo usrani. Mogu reći da me scimalo ovo. Desi. Not good. Not fucking good. Return, return. Ajmo zvana. That was a nice shot. Ajde, pogodi avion, pogodi avion. Još jedan Sheridan. Pa precizno je to čudo zapravo. Gdje je ovaj objective, tam je objective iza. There. He's dead. Ej, tu imam all around smoke screen. On se spokenja, jevem, pa skoro da prdna neko unutra eksplodira. Ne, spota nisam, ne, otkud, k vragu. Ne. Fuck off. Čekaj, samo ja bom secondary objective ispunjaval, e pa neće. Tako ca. Pa tu sam još game puncher jebate, pa bi se trebalo ime promeniti. Crap. Game puncher jako dugo nisam koristio, game puncher je zapravo stari kanal. What the fuck? Game puncher je zapravo stari kanal koji je propalo odavna. Ali nema veze. Ne, 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 Turet okreni se. Turet okreni se. To, Turet se okrenuo konačno. Imamo mi gorivo ispomoć. Da završimo tu misiju. Ajde, ajde, ajde debeli, ajde! Set spra! Shit, te 62 Ural. Te 72 Ural, pardon. Not fucking good. Sumnjam da on je postigao, ali ovaj Weasel bi moglo biti one shot. Otkud? Oh crap. Artiljeriju ima ili kaj? This is so not good. Gdje si ti skri rađe? Odlično. Odi, 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 odi. Kok? Ne, 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 ne. Odlično. Evo, Urala treba riješiti. Ural je malo zajebana stvar. Ajde. To te ja pitam. Čekaj, je bil neki proboj. Odlično. Idemo mi rađe kepati. Ne, spota nisam. 711 healthy. To korisno za kaj? Kakav je zvuk znutra? Dobar je zvuk znutra. Interesantan što više. Kome spotal? Kome I otkud me spota? Idemo jednu bezveznu ukinuti. Tako ca. Čist reda radi. Znam da on tu municiju skupo platila, ali nema veze. Koji? Aha. Not good. Sound bug. Rikošet. Maknem da mi se za očiju. Daj, reloadaj. Maknem ga za očiju. To. Okej. To smo... Oh shit. Close one.
Aha. Aha, vidim te. Moj si. Ne, zakaj mi nikad neće ostaviti ništa? BMPM Puma. BMPMP. Odi. Lepi alpha damage. Kome mi deluje high explosive? Isti kurac, drugo pakiranje. Jusus ti jebem gun depressionu. To te ja pitam. Clean cut. Zakaj ga toliko dugo reloada? Lepi lower plate hit. Ovo bi moglo biti interesantan serijal. Ali ovo je sad PvE, samo čisto ono da... PvE čisto samo da isprobam da li ta igra još funkcionira kako spada. Ali uglavnom PvP serijali bi mogli biti dobri. I ja znam da taj T-72 mene mora probit. Daj se ne naginji. Aj, OF40. To moram probit čak. Mislim da mogu. Wow. Cijeli tank mi je v banani. Radi ovoga sam bio skeptičan dosta. Ali ipak je proboj uspio. Da, moja guzica, neko mi iz guzice došli i nas je upravo ostalo 1, 2, 3, 4. Ja sam reloadal. 50-50 je bila šansa, na veze. Daj, više završi to. So not good. Tu sam. A ne, Weasel to je crap. Ja sam na 540 healthy, sve mi je zništeno, kaj god more biti zništeno. Vragu. Banana. Izvijestim vas na kraju meča kak je bilo. Ok, meč smo ipak uspjeli dobiti. Hvala dragom Bogu. Bar se nadam da je to Victory jer nisu zauzeli bazu. Victory, naravno da je Victory. Operation Snakebite, može. Ali sa IS-7 više ne idem tu. Uglavnom to je bil Armored Warfare. Igra koja očito još uvijek živi nakon svega, bomo rekli kada je prošla. Evo čak nisu tako loši rezultati. Daily challenge, može, I got money. Sve moram ime promijeniti. Gdje bi se ime moglo promijeniti? Ne vez. Negdje mu se već zmenili ime. Da se preimenujem u Mato. Mato. Kako sam se gubiti počeo, Glava me boli. Ne vez. Advance. Eto, tako. To je bil Armored Warfare i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ide Doom uskoro gore i ide Last Man Standing group gameplay. Tako da, ljudi, uživajte mi. Bye!